First time masakay si Paris sa motor. Anak! Enjoy! Ma, how do you feel mga nakikon may mong apo? I'm so very, very happy. Ay, very happy. Aba! Ito na yung pinagawa ni Dali Marcos. Papa na ko guys. Welcome back to the Philippines, Michael Mackenzie. Good morning, guys. Good morning. It's our first meal sa aming hometown. Yeah. Thank you. Wala problema. Food magyapon, maura gyapon ng matunaw gyapon ay kalibang na gyapon. Salamat. Wow. Look, ay lalagi sa imo. Nak, kailan si tita sa imo? Vlogger day ka na? Oh, say hi, nak. Ay. Salamat. May gina-eat na. This is yours, okay? Look. Look. Oh. Dito sa hotel na kung saan kami stay. Free yung kanilang breakfast. So, we are having this for free. Hinihintay lang namin yung family ko, guys. They're coming soon. Hi, you better eat now, my love. Daddy's coming soon. Daddy Mike ay naliligo pa. Can I eat now? Oh, shoot. Have a look at Celine. Oh, Celine is eating now. Salamat. Oh, actually, okay. Asawa kaya ako na silang mineral water ba? Kaya sila, okay, tatat. Ako na lang na, oo. Nami water. Nami, bali-bali ka ng mineral water. Pero, 500 ml lang. Oo, okay, okay. Ilan ka po? Isa lang para lang sa iyo kami. Salamat. Uy. It's right. Daddy will come soon. Daddy will feed you, okay? Come on. Celine's gonna eat now. Have a look. Oh, have a look. See? This is what I cook at home. It's egg. Andito na naman ang guys. May mama, marang magkuhan. Sa bit-bit ma. Ginagawa ni mama yung ano ni Celine, guys. Para sa binyag. Ayan. We're gonna do that. So, Ate Paris will go with Lola. And baby Celine natin ay sleeping man. So, Daddy Mike po, keep an eye on baby Celine. Kasi pa, magpa-wash muna ako ng hair, guys. Kasi tingnan nyo ang aking buhok ko. Simula lang dumating kami. Wala. Sobrang kalakag. So, wash lang naman para mabilisan. And then, we will get on with our day. Ito yung sa labas ng aming hotel, guys. So, that's the main road there. Daddy Mike is reading his book. Yoga, asa mo akong sinilas? Ang gubot-gubot dito, ah. Ano yung soto ka na itong ni mga ames? Ito kinikon. Ikaw, Dong. Asa man kadapit, Dong? Mama, kamo, anong Paris? Ikaw mo sa motor? Ikaw lang. Igna, bis Papa maghinay, ma, ha? Sige naman ito, without tanin itong ubos. Okay. We'll be quick. Where's slipper? We'll be quick. I think I'm gonna win. Look. We're gonna win again? Ah, beautiful girl. It's still good. Why? Maya ka na siya na fashion. Ano, ikuti nga ayaw gamitan. Ang red nga tail ay kamot biyan na rin. I win. It's fine. I can do whatever I want. Ay ko gati ko biya. I didn't say that. I can do whatever. I can do whatever. Wala tayo I want. Kiss Daddy. Is daddy do it? And give the phone to Daddy. Will you be a good girl? Give daddy's phone. Oy, so you enjoy the place? Yeah, give it to Daddy. You're gonna go on a motorbike. Let's go. Should be okay. Should be fine. Where's Nico? Going with Lola and Lolo? On a motorbike? Dito. Ang tito?
Ha? Dito, lolo. Have to be a good girl, okay? Okay? Can I not with dito? Ah, mas papa. Ah, ito na tama. Una naman dito. Banana lang. Guys, tika. She's gonna go with Tito. Motorbike. Hinahinay, ha? First time masakay si Paris sa motor. How will I hold Tito? Hold Tito, hold Tito's back. There, like that, yeah. Hold Tito properly ba? Anak! The back, anak! Anak, Tito's back. Anak, oh. Ayaw, patindog ma. Hindi na non-safe ma. Ano, makita man siya sa kilid. Hawiri siya doon, ha? Yeah, dito na. Ibalik sa tsada. Oh. Anya, mama. Hinay, ha? Anak! Enjoy! Guys, dito kami sa motorbike, guys. Ang lugar namin. Libre na to sir, doon ka mali ay. Wala, ibang-iba na talaga aming lugar, guys. Hello, tita. Hi, maayong adlaw. Stress kayo pagka kuan sa flight. Wala tayo ligo-ligo na itong buhok. Dito kanina ako kumangkin nga. Check ka kay siya diya guys. So, igo siya giliguan. Saba na kayo. Magkuhan na sila hair guys. na yung anak. Yung mami nagpa-kuan pa. Going pa sa hair. Ayan. Hi, honey. Hello. Mami. Friends na mo sa sakay sa kanang dito sa tubangan. Bayang Katria ba sa tubangan. Libay ka siya? Libay ka siya. So, naba mo mama ano, dito mo sa I can finish here. A few moments later. Ha? Ha? We will walk. So we're going to the shopping center here, guys. Bibili kami ng mga kakailanganin namin dito sa bahay, sa hotel. Ate Paris, gusto talaga sumakay sa motorbike. So ayan, sasakay siya. But we are all walking kasi alam niyo naman ating Daddy Mike, he loves walk. He loves to walk. Malapit lang naman guys dyan ng hostel. Lini! Come see Lini. Where are you going? Lang. You going to the shops? Yay! Have a look at Ate Paris. Show Ate Paris love to her. A few moments later. Dito kami sa supermarket guys. Bisa lang sa wipes. Ka na naman. Different
Ba, dito sa home appliances. Na for sure. Ay, this one ako. Tumbler? Hindi, pares ba? May kuan dictator water for me. Dako na lang dito ka na. Ano? Oh, there is na. Wala niyang dagan basta na ipabit-bit sa ako eh. Yan ang kung ihatag iyang kuan. Ano niya, yan tutuyo na. Ay, yan tutuyo. Abi niya, huwag na tulog-tulog. Ito yung park sa amin, guys. Ayan, oh, sobrang daming tao. Dito kami ngayon sa bakery. Bili lang kami ng bread. Ayun ba, shopping. No, I got her some cheese bread. Oh, this one? She's got like the cheese melt. Like, How many? I got 5 for each. As long as you don't keep her straight to that. Yeah. Yay! Daddy buying bread. And Daddy buying bread too. Chocobo? Sarap ng butter croissant bread. Monay! Star bread. I can't wait for pandesal tomorrow. Daddy Mike bought some din guys for siopao asado. Yeah, which one is yours? Nasa bahay na naman kami ulit. Tingnan nyo ang aking yes! Nagsaka! Nagsaka! Tingnan nyo ang kuya guys, nandun sa taas oh. Pinapagawa ni Daddy Mike yung kanyang ano, pang gym niya. Tingnan nyo sila no? Tiya! Oh! Busy ang mata dito basketball. Daddy Mike na nandun sa kanyang workout. Up na! Up na! Up! Up! Uy! Arstico! Ito na yung pinagawa ni Daddy Mike. Papa na ako guys. Papa! Be, kuya be! Kuya be! Kuan mo awa. Kuan mo yung silid. Awa. Lagi daw. Ano ko ba ito mo din? Dito ba? Andan na. Bro, once. It'll be the same. Singot na kayo si Celine guys, oh. Okay na dong. Balik sa gilid na dong. Kaya maghilak dong. Dong, sa gilid na ba? Pila ba? 15? Ate, kaya na ko sa unang pulo. Ate, dani. Pila mo kuya, akol. 5 ra. 5 na? Okay. Paspasan? Paspasa! One! Tana si Tito, tana. Dito. Wala batas, ay! 5. Make it higher! 7. Kundoko mo lang. Look, Daddy. Look, Daddy. Kuya, yun ako fix it. Try this one. Okay. Look at Daddy. One. Grabe. Wala na yung kasi ah. 3. Nga na, may nabas sa mag-gym ka man. Magkaayo, mag-gym dili may ikuan ka o galingan. Challenge. Ay! Oh! Tingala sa silin na lang yung patubang na ko. Ito? Mama? Mama? Right! Nadug! Dugi na lang na nagkaon. Look at the dog, oh. Ang dog lagi. Oh, good. Wow! Baba, wala ka lini, Bob. Dali, wala ka lini. She's got like the portable fan. Thank you. Nala. Taas kayo? Taasan ba dyan? Oh, the clip. Ma'am. Oh. Ma'am. Daw. Ma, how do you feel, ma, nga nakikon may mong apo? I'm so very, very happy. Ay, very happy. Aba! Oh, anam. 6! Next. 9 abs! Game to, Glenn. Ikaw na, Glenn. Na, nakakaman si
Kuande, tarara pa de. Nakaman si Johnny sa 5. Ikaw be? 6 yawa na na. 6 day? Unom to. Last to. Apil lang de. 1. Napa? 1, 2, 3. Iyap gid si 4, 5, 6. Lagi dila magali. Ang mga bata dito oh. Wala nang bata sa kita ninyo nakamata. Magsabay-bay. Umuna siya na. Oh! Ay! You're right? Nah, ay talagang nauya. I could have my Gucci on. I could have my Louis Vuitton, or even with nothing on. But I made you look. I made you look. I look good in my Versace dress, but I look harder when my morning hair's a mess. Come on. I'm a memory. Let's go to the beach. Hoy! Pagkatun, makapasin mo kuya ko dong! Di ba mo mag Dahil na, gawin ang... Mura sapatos. Pagkatun na makamusin kuya. Sapatos. Let's go. Beach time. Saan makakanga tumimi ni Waping? Dito rin sa bangko guro daw. Celine is cooking. Dito rin sa ribay. What you cooking lang? What you cooking? I look like Kaka. That's what she can wear it. Is that okay? Yeah, Oh, she can wear it. I know. It's the other way around, Kat. Knock, tell her knock. It's the other way around, knock. Kaka's the other way around. Take him up and pull out the other way. Yeah, put it the other way down, Kat. It's ballet. The shoes is ballet. Yeah, that, correct. Well done, smart girls. Is this the right way? Yes. Ikaw sa bali. Ako be. Bring that home and pull it back out. Bring the home. Sinabot sila, oh. No, it's the other way around. Okay, let me just twist it for you, okay? I just made twist it for you. Press, okay. It's okay. Sapatos. Now put it the... It's, yeah. I have to twist it now. The other way. Straight. White. Oh, bully. Balik yan eh. Yeah. Hey, Good girls. okay, it's right, Rachel. Well done. Great job. Where's that? Where are you going? Huh? Wow, it is raining nga. Oh, don't go out. Ay, ulan daw. Oh, pink. Okay lang nito. Oh. Ayun ka. Ambis mo na ang pangpanjud nga. Running mo. Ikaw na. Uy, ikasan. Go to outside. Okay, go. Okay. Gusto ni Paris pumunta sa dagat, guys. So, yung bahay namin nandyan, hindi nakikita sa maraming puno. Is that your umbrella? Oh, dili maligo eh. Mag-aturo kay tagbalas. Gusto niya maglaro sa sand. So, punta kami. Yung tubig ay andyan lang, guys. Oh, literally, dyan lang. Oh, malapit lang talaga kami sa tubig. Kaya, tingnan nyo. Oh my goodness, I see snake holes. Snake holes? There's snake Lula holes is there. carrying baby Celine. What is Paris ba? Hawid mo kamot. Hold hands forever. Sana naman yung na ba yun? You go over. It says, May mong manok dili, guys. Oh, may pambot. Pag hi sa akong vlog, paigat. Hi, vlog. Hi! Imo ni ka mahura? Pilay da ni. Duha. Please to. Please to.
Tis, oh, dali ay. Say hi, baby na. Hi, baby anak sa pangalan ng kat. Kapila manini mo, Ikalima. Hinay? Hinay mo, mamatay? Ayan, oh. Ito yung sa harap ng bahay namin, guys. Ayun na ang ating Ate Paris. Bakit hindi mag-focus? Andun na, oh. Oh. Ah. See? Ala, hindi mag-focus na. Uy, kalubato naman ang aking cellphone. Yan, guys. What did you find? Shell! Can I keep it? Of course you can, my Mine love. can hold it. Ling, Ling! Ubi, nagpagtayaan ni Paris mo mga shell ba? Yung punit-puniton. Shell! Ito, balas na. Shell! Wow. So when I was a kid, yung bahay namin guys, dyan pa. Kasi yung dagat ba, parang lumapit siya. Kinain na, wow. May tubig na, magikaon ang balas pa. Malayo pa tong dagat before guys ba. Yung bahay namin dyan, tapos binagyo. Oh, nasira. So nag-move kami doon. Tapos, pero meron pa rin mga bagong bahay na inano dito. It looks so different now guys. Like years and years ago, before ako umalis sa amin. Like 10 years or 12 years ago. Ibang-iba. Pang-iba na. Ano, tapos mic na niyo? Nag-rest. Uy, kapoy siyang basketball. Nak, dito ka nak. Oh, apil sa ilo nak. Oh. Come, dadalhin maki. See? Okay. I'm good. Are you gonna make sandcastle na? Yeah. I'm just buying some. I found it for mine. Larain mo. Oh, no. That's okay. Let's make a sandcastle. Wow, buling-buling. Orange can. Nakabalik na kami sa room. Tingnan nyo. Ang dami na naman namin dito. Yan. Tingnan nyo sa Ate Paris. Merong assistant. Oh, naglagay ng kanyang shoes. Ate Paris. Ate Paris. Ano, busy na eh. Hi guys, welcome to my vlog. Punta kami sa bahay ng pinsan ko guys. Oh, wow. Good job. Well done. Pilan pa ngayon, Dakat? Ina. Come. Sana Nice man. Blackening. Guys, update tayo. So it is now 8:30 ng gabi. Nandito kami ngayon sa Waterban. Ito yung bayaw ba no? Ha? Bayaw po. Paris is there. Helena. Ay, gosh, first time. So pupunta kami sa
ating baby Celine pa rin. Katapos na namin kumain, guys. Ayan. Ubus na. Kaya nag-ano kami na kumintay ko. Picture. Ay, gusto nakita ko sa pictures. Asa man daw? Palitan lang mamay ko. Ha? Ito dito sa board. Tama, kisa ang uban dito. Pabalik na? Ano sih? Ayan. Ayan na sila guys. So, tingin sa Daddy Mike ko. May bit-bit na sa miglight. Dagan ba kayo sa iyang kwan? Oy, sidekick. English kami gina si Mickey. Punta kami doon guys kasi nandun yung live band. Welcome back to the Philippines, Michael Mackenzie. Thank you! Bye! Mayroon na tag-lights. Klaro ning